is then satisfied that the applicant did acquit herself of the onus, that it is in the interest of justice that she be released on bail. Chipikara chakare bonus vue mapisanga kula bonishazo bili ya randa za zbidi za futano. We give this affirmation of readiness alive to the enormity of the challenge that rests on our hands. Namusi osaini wa mrayo ya vifari ya keto. We've been in this situation where we've had a first leg 0-0 and we understand what happens. You just think about the semi-final last season against Wydad. We went away to Morocco, where to come here and get a result, and unfortunately it was 2-2. Mamelodi Sundowns idombana na Young Africans kamtasana wa KEF panuhayani. Nda lokobera arkubatangane zaka Mafhungo ya Tshivenda uva Johannesburg ndone zakasho SABC Auckland Park nandi firungamani mufandirani. Chipikara chakare cha paramende bona zivuwe mapisa na kula ndipo na chipikara cha utomo dirula mushumo ezizo katebera cheyo ya babuchuchisi ya wesa mirandu ya buwada na bufura hazwa mashirini. Boma pesa ngakula vita dwazwa kare musi bachidirula mushumo ngantane mirandu ini bakoyola yone ngabra msiwo wa chipikara cha paramende cha busumbe ka musi wa demokrasi uvachewa nangwa kawimo honoho nga mwezi wa Thangule ngagiri 2020. Boma pisa ngakula wabo wana vutu za dana futaitae ngerebo aneli lutroit walhora la DA wana vutu za fumaro mbili. I accordingly declare Honorable Nosiviwe Mapisa Ngakula duly elected as the Speaker of the National Assembly. Kachipichi chawo chau aniswa sa chipikara cha paramende umapisa Ngakula wotarusa paramende sa chimiswa cha ufedza utereleza demokrasi. I therefore fully appreciate, honorable members, the extent of the transition that I must personally make in order to fulfill my obligations and those of this House, to ensure accountability and oversight of the executive branch. Having said that, I also recognize that for us to succeed as a country, all the three branches of government of state should function in collaborative manner while exercising their distinct functions and roles without impediment. Zimwe zakaidu zebatangana nazo nga chipinga chavo ndukaiza marado ya paramende musi bachikutitisa chipichi cha uvura paramende. Izi zodawasiya basikudzura murozi mtii na marado ya paramende ya loro la EFF. Loro la EFF lodushikisa lukumezo losha ya furufuru kavo nga mwezi wa Thafa mumwema ola. Umapisa Ngakula bodoponya lukumezo losha ya furufuru kavo ngeli oro lavo labatserereza. Umapisa Ngakula wa marado wa paramende uvanga giri tatae futatae pandamsi bachidirura mshumo. Ubobe gwange Cape Town ngangwa wa giri tatae futanurati kana 1956. Vada bahulela vondoni la Eastern Cape. Vonosivu Mapisa Ngakula ndi chipikara cha uthoma cha palamendeni cha ufariwa. Bono vodurula mshumo samrado wa palamende na chipikara mrova. Heba tikedza cheo iyo ka usatoda unyadzisa chirunzi cha palamende. Murelezo zoera o chikoloni. Bomapisa Ngakula bongwala matriki chikoloni cha ntha cha Mount Arthur mingwani yofiraho. Uvori babufala lini ngeishangoni la Angola bapfumbudziwa kha chisole. Bomapisa Ngakula vodovu ya hayani ngangwa wa 1990. Afu vodo shuma khalige bafumakazi ba ANC ye yabo skale yobumbiwa. Bodo daba jena khabui mwakale habo balikambethe samngwele general wa ANC Women's League ngangwa wa 1993. Afo bashuma nga fasa lijakandela msadzo wa bane bo Winnie Madikizela Mandela ngangwa wa 2003. Bodo khethu wasabone president wa ANC Women's League fala Nazrek. Bomapisa Ngakula bombo diba bone chimebi shurane cha ANC palamendeni ngangwa wa 2001. Afo doba bashuma samthusa minister wa mhashi wa zwavuno ngafasa vranga phanda munna wa bane bomango suthu butheleze. Bodova afo vaya baba minister wa mhashi wa ndulamiso ngafasa mubuso wa president wa kale bo Jacob Zuma. Uvafo
vho pfulusa vha vhuiswa kha muhasho wa vhupileli nga ṅwaha wa 2012. Naho ho vha hu sina mafhungo vha salaho murahu musi vha phalamendeni, vho ḓo sasaradzwa tshoṱhe zwi tevhela u kivha bufho ḽa vha muṱa wa ha Gupta fhaḽa basini ya masole ya Waterkloof nga ṅwaha wa 2013. Kha wonoyo ṅwaha vho ḓo dovha vha dzhena khakhathini kha u endedza miraḓo ya ḽihoro ḽavho nga private jet ya mmbi u vhaisa muṱanganoni Harare shangoni ḽa Zimbabwe. President Vho Cyril Ramaphosa vho ḓo vha pandela sa minister wa vhupileli nga ṅwaha wa 2021 ṅwedzi wa Ṱhangule nga murahu ha migwalabo ya ṅwedzi wa Fulwana. U bva afho vho ḓo tholiwa sa vhone tshipikara tsha phalamendeni. Fhedziha nga ḽavhuraru ḽa mulovha Garadeni ya mishumo iyo yoṱhe yo ḓo tibiwa. Vho Mapisa Nqakula vho ḓo ḓirula mushumo sa tshipikara tsha phalamendeni na muraḓo wayo. Namusi vho ḓo ḓiṋekedzela mapholisani he afho vha hweswa mulandu vha vhofhololwa nga beiḽi ya 50,000 wa dzirannda. Vhone vha ḓo dovha vha vhuyelela khothe nga ḓuvha ḽa vhuṋa ḽa ṅwedzi wa Fulwi. Vho Mapisa Nqakula vha vhe tshipikara tsha phalamennde tsha mufumakadzi wa vhuṋa, vho tevhela Dr. Freni Jinwala, Vho Balika Mbethe na Vho Thandi Modise. tshipikara tsha kale phalamendeni vhone Sivuwe Mapisa Nqakula vho bva nga biḽi ya rannda dza zwigidi zwa 50. Vho Mapisa Nqakula vha khou hweswa milandu ya 12 ya zwa tshanḓanguvhoni zwine zwa katela masheleni ya rannda dza miḽioni 4 u bva kha rakonṱiraka we ya tholwa nga muhasho wa vhupileli nga tshifhinga tsha musi vhe minista wa muhasho onoyo. Tshipikara tsha phalamendeni vhono Sivuwe Mapisa Nqakula vho ḓivhonadza khothe ṋamusi malugana milandu ine vha khou hweswa yone. Zwa zwino vhuḓifhinduleli vhu khavho ha u ḓiṱanzwa dzina arali vha sina mulandu. In a bail application now, well, can I rely on what the press said? And the press is in a very important estate in the South African legal system. It's the fourth estate as defined in the French Revolution, and it's one of the pillars of democracy. So we have to give some weight, at least, to what is in the press. Kha tshitatamende tshavho tshe vha tshi ṅwalisa tsha u humbela beiḽi vho amba zwi tevhelaho. In NMN4, the Sunday World reported, the present ANC Chief Whip, Ms. Penny Majandina, has said that I had to be charged so that the ANC could effect the so-called step-aside rule, resulting in my being removed as Speaker of the National Assembly. Vhatshutshisi vha muvhuso a vha nga landula khumbelo ya beiḽi. Case law is clear. When you apply for bail, it is an undesirable strategy to attack the strength of the state's case, particularly when you have not had disclosure of the evidence. On what basis can you say in law and in fact that the state's case is weak when you do not have the evidence? Beiḽi yo ya rannda dza zwigidi zwa 50 yo ṋetshedzwa na miṅwe milayo khathihi na uri vha ṋetshedze mapholisa ḽiṅwalo ḽavho ḽa u enda. Mulandu uyu khou lavhelelwa u vhuyelela hafhu khothe nga ṅwedzi wa Fulwi. Maṅwe mahoro wa polotiki o bva mulomo nga fhungo ḽa tshipikara tsha kale vhono Sivuwe Mapisa Nqakula. The ANC has received the resignation from Comrade Nosiviwe as a speaker as well as a member of parliament, and the ANC also appreciates that she has subjected herself to the processes of the African National Congress, and for that we need to give that space of all due processes to unfold. We now have to go out. The code of conduct has been adopted by all of us, and we need to go to the voter and impress upon the voter on why our priorities would be the ones that can take us beyond the successful 30 years of democracy. She resigned as the Speaker and a Member of Parliament. She remains the member of the ANC? Yes, she hasn't resigned from the ANC. Well, obviously the legal process must be followed, and if she's granted bail, that's fine. I'm just glad that she's no longer the Speaker, because I think there's been enormous damage done to the image of the institution of Parliament by having someone at its apex who is so deeply and fundamentally compromised. And so I'm glad that she's resigned. I think we need to now elect a new Speaker. Parliament is competent to act until the 29th. We need a Speaker, and we need to start to work to restore the integrity of Parliament after this very, very damaging scandal.
mudzulatsitulo wa IEC vho kaidza zwa u ṱuṱuwedza zwiito zwa dzikhakhathi kha khetho dzi ḓaho izwi vho zwi amba kha mushumo wa u saina milayo ya vhuḓifari nga vharangaphanḓa na mahoro a polotiki na vhokhethini vho ḓiimisaho nga vhoṱhe. Today we stand before South Africa and her people to affirm our readiness to conduct an election which accords with constitutional yardsticks and international norms. We give this affirmation of readiness alive to the enormity of the challenge that rests on our hands. We stand ready to assiduously ensure that we do not let motherland down, for otherwise history will have a deleterious account of our charge of this task. Vasongotocera kule richibuya maragani vadopfanga mamwe amabindu yavo vhaliwa pala dhoroboni ya Polokwane Seshego na Mankweng kufundoni la Limpopo nga mwambo wa migwarabo. Ari kotobapo vatanganedza kha Mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. Mamwe amabindu obovhaliwa dhoroboni ya Polokwane Seshego na Mankweng kufundoni la Limpopo nga mwambo wa migwarabo. Vadzirapo vakogwarabira thairiro ya maḓi. Vadzirapo vane vabva kha vhupo uho vosala voanganea sa vhunga vhuendi ha nnyi na nnyi ova hu sa khou shuma sa nga misi. Na ḓorobo wa masipala wa Polokwane vari na mbilahelo dza vadzirapo dzi tshi khou pfala. Migwarabo iyo i khou ṱuṱuwedzwa nga zwa polotiki. Vhuendi ho vha u sa khou tshimbila sa nga misi kha vhunzhi ha zwiṱaraṱa u mona na Polokwane he zwa sia vhaṋameli vha no shumisa vhuendi ha nnyi na nnyi vha tshi sala vho hanganea. Since 4:30 till now it's 7 o'clock. I think so. It's too late. Normally I came here around 5 o'clock. Then because there was a lack of transport, then once we came here, the police were escorting us until we arrived at Madiba Park. Normally, I got in town earlier than now. But now, because of the transport, I've managed to come earlier than that time and say, hey, let's go to town because we can't do anything. Maṅwe mavhengele o vha o valiwa ḓuvha ḽoṱhe khathihi na avho vho no rengisa dzi badani na vhone vho vala mabindu avho. I just saw the town is very calm. There's no people. Then I asked, they say it's shut down for water and electricity. Just why I'm packing my things. Yeah, because you are not happy. You understand? All of us, you are not happy. No water, no electricity. Varangaphanḓa vhadzulapo vha ri ho vha hu sina zwine vha nga ita nga nnḓani ha uri hu vhe na mugwalabo wa u umisa tshumelo yoṱhe sa nḓila ya u ṱoḓa masipala u tshi dzhenelela. They alluded that there is a water in Mankweng cluster, but if you can see most of our areas here, they are lacking water. The people are taking 3 to 4 days to flush their toilet because the water is very scarce. So we need water as community. Vamasipala wapo wa Polokwane vari vha ḓo amba na vhadzulapo kha zwililo zwavho hu si kale. The issue of the shutdown is a political program. For those who want to launch their campaigns in our city. Of course, they are genuine demands of the people that we are addressing the issue of water. We are hard at work. For sure, your team might have visited our plant on the other side and see the progress and also the commitment that the plant will come online later this month. So we are confident, as the municipality that we would have an extra 10 megaliters into Seshego. We've built a very beautiful state-of-the-art plant there. Mapholisa vha vho lavhelesa tshiimo kha vhupo hoṱhe ho kwameaho. Minista wa zwa mishumo vho Resignation vho ḓivhadza u ḓo vulwa tshikwama tsha ndindakhombo ya vhasina mishumo. Tshikwama icho tshina mbetshelwa masheleni a randa za biḽioni dza 2.8. An amount of 23.8 billion will be allocated to implement this plan. Opportunities will run between 12 to 36 months. The money invested in the plan will be recouped by the UIF through contributions and revenue generated from investment,
as has been substantial or as has been the sustainability model of the fund. Vali horola Action SA wasinywa bukuma gamrao rich pekara cha masipara wa Kruleni vadibadzezwa uimisa rwachihadu mutangano wa khoro ya masipara wewaba wutuzanyero nangani dorobo muswa na musi izvi zvikotevera ubviswa achidroni hana dorobo wakare wasivile ngodwana vege operao ngakafuro la ushaya purupero kabo likumwedzwa ilo loba lozinginywanga ba Action SA khazwe varine dorobo hakhoisa chimero vatuni. Zvino rivadhisira mafhungo azva ekonomi hune randa yavona rayodzika musi chivambedzwa na mamwe mashireni mahulwane ari pasi. Dollar rand 18.63 cents ngana bondo 8.2361 cents ngana euro ndi 20.25 cents ngana pula Botswana 1.36 cents. Nikobe fala GSE Inter Cash verja musuku ndi $2,295 ngano platinum ndi $940 ngafagi oil singo kuna kiswao ndi $89.23. Mugurisi wa Mamelodi Sundowns Orlando Mukwena vari timu yabo idoshimisa chenjemo yevaiwana kamtasano wa African Football League upenya Young Africans ini abapala Tanzania Loftus Versfeld ngalabutanu ngamadekwana. Sundowns idombana na Yanga kamtasano wa CAF Champions League kamutambo wa ligala ubiri wa quarter finals wa Mukwena buita na wisa maifyandiri soka wa muta wa Kaizer Chiefs vistepro pirapano shangoni hamutama murau Lake Flues. Muloro wa timu ya Mamelodi Sundowns washikarira kati semi-final samtasano wa CAF Champions League bukunemberera chikarani. Sundowns idoti ofenya Young Africans yange Tanzania kuno hayani kamutambo wa ruta wa ligala bubiri. Mugurisi wa Orlando Mukwena vari badushimisa chenjemo yebaiwana kamtasano wa AFL. We've been in this situation before, and hopefully that's the experience we can use. We've been in this situation where we've had a first leg 0-0 and we understand what happens. You just think about the semi-final last season against Wydad. We went away into Morocco, where to come here and get a result, and unfortunately it was 2-2. And that experience helped us in the MTN8 when we played Chiefs. It helped us even in the AFL final when we lost to Wydad, the very same Wydad in the first leg of the final 2-1, and we didn't have any advantage except an away goal. But of course, a 0-0 draw is not like a 2-1 defeat. Yanga ine avanta logo nge Tanzania yotseredza zvavudi bukuma karutara utoma zvorara Mukwena vari mutambo uyu ahungadoreruwa. Yanga are a very good side. You can see with the results and their performances in the domestic competitions, and also of course in the CAF competitions. Last season they were in the Confederations Cup final. This season they've qualified from what was a very difficult group with some very experienced teams, especially a team like Belouizdad. Mutama murau kurisa mudau shuma chidere musi Sundowns chituba Mukwena mtasano wa AFL zora rodo wa shuma bukuma musi timu yarusheka bafana chituba mungene wa bronze. It's very important for us to win the Champions League. Imagine for me, I played for Bafana, I went for the bronze medal, and then I don't win the Champions League. I mean, it doesn't make sense. Orlando Mukwena na kuriso mudau vusa maifyandiriso mtari wa Kaizer Chiefs zvichitevera kupera pano shangoni Luke Fields. It's only befitting that we start with words of condolences to Luke Fields, his family and the bereaved, of course. The family of Kaizer Chiefs, the family of Supersport United as the ones that really invested a lot in his development as a footballer. Condolences to the Luke family. I mean, it's very bad for a young player like Luke to just like pass on like this. It's very painful for us. Mugurisi wa Sundowns buita kuherero kabatigezi wa Sundowns rubadaze rubande mutambo tatakuchedzanga la utano machero nga wari abumaro.
Mredza ya ndiriso ikotanganizwa nga bunji zisitebera pira paro shangoni hamutama mrau wa Kaizer Chiefs Luke Flus mutambuyu weaba ena mingwa ya fumbirina obulawa kachiwo cha uhombo ka group kobera a Gauteng. Flus obaka timu ya SuperSport United ya chia katimu ya Chiefs mahola nga mwezi wa Chimezi naone oba acheurinda rotamba kamitambo ya DStv Premiership. Minister wa mitambo Bozizi Kodwa abwamba kaziruzizo abadabuzani urubo baiswa nga rufu rwa mitambo uyu nga nderesi ya budi mukabuteni wa kare wafana bafana Lucas Radebe nene obaiswa nga chiwe ichi timu ya Kaizer Chiefs na timu za kare uchikaterwa SuperSport United na Stellenbosch FC na zene zoisa maipi andiriso wakaba muta na zikonani. Adoba manteko na budi ndende. Matekwa na karimudira bresa nyimero ya mucho ya matekwa na anamusi huku ubonera rutsingo la muroto korula ruchikoswenda rukotera ngeno shangondo kutoba hapo rabona na mimuya yudine umando na kona zya busoto sikati kunanga kadipera pera machero lichisha hapo rukobona aiwa ila mvule kutoba hapo ya bikofi nga kadipera pera pezi ya simvule nitropikeo kutoba hapo ya ferekezwa na mimuya inya kubutura nga bahari pendera shango ya buvado wakatina fala pendera shango ya bukobera musisha beresa matekwa na musi kabara bere mbure zenza ku ferekezwa nga ziruru zenza dona na musi fala pendera shango ya buvado batina musiricharwa hapo kutoba hapo ratibuzwa hapo kabara berere mucho opambana na una rebero songa kadibana mimuya ina dochiko kubuzira nga bahari nila mimuya ina this ina the answer usiyama kapero manje pala ranjeni kari modili mona rabe sezi temperature za mateko na namosi kari tomenga fundo la shula ngeno Gauteng no college rabe la mucho abudinga na drobo na Pretoria Johannesburg I was the temperature za kwanya tashika ka 24 musiri cha Limpopo pala hayani rikobana pala musina ndi 33 thoyando ndi 32 tsani ndi 29 ndi mucho abudibukumu no kubikwa pala mokopani kari modia pala bunla Mpumalanga ne na khona rikobana mucho abudibukumu pala Mbombela sikukhuza atsina na pala entokozweni ngakadivua huna makore otibao pezi ha ya phela musiri cha pala KwaZulu Natal mateko na musiri rikobana mucho bukuma wa makore pezi hali chicha machero aiwa makora do barangana lataba hadutela pala drobuni ya Durban musiricha vundu na Eastern Cape na honi tuna kubona honi mucho budi pala drobuni na Mthatha Islanda na Makhanda kabeka honi aiwa zido kwenye temperature zashika pala ka 20 malezo ai ndi 25 kambu dia vundu na Western Cape na honi kubona umucho budi bukuma ntekona na mosi pala Linesburg Cape Akalas na pala Riversdale atina zi temperature zo kwenye pala Clenulem zashika pala ka 29 musiricha Debora Kapa na honi kubona pala Kuruman Upington Kimberley na pala DR ni mucho budi kuma matekona na Calvinia the temperature zabo this to konya tashika pala ka 25 muzuru chanalo rishobora pala vundula Free State na ono rikobana pala Sasolpeck Kronstadt na pala Welcome na hone matekona na muzi aiwa ndi mucho abuduguma no kubikwa matekona na Bethlehem zido konya the temperature tashika pala ka 24 karimbo dia pala vundula Northwest no rikolabera pala Droponia Mahikeng Freiburg atina pala Tosca the temperature ngaka dikonya tashika pala ka 32 atina Freiburg hone ndi 30 down na hone aiwa rikobana mucho abuduguma ne temperature zido konya tashika pala ka 30 muzito pala Purchase Room na hone aiwa zido konya tashika pala ka 28 helino ndikomba komba kave mati kwa na wote